Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Utulai na o tumatanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hake anga, utula aina o tumatanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hake anga, he wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Kokori ke uhu whaamua i he talamalo e whanua mga he talawhatapu pe o ku whaafatapu a ba me hen talanga te au whai ki tō mama o ka atai whainga maari e koni ke o atoe ha mō polo kalama koi a whatu whanua whaou ki ken malo mo ta mau e ahoni pe a mahalo e ngahi ngau e kotoa pe kulawa ke mō whahoko mai pe mi e pina pe ke ngahi ngau e anga kotoa pe alama ki tau te au mai ki he wiki whaou koni whanonga anga te watu ki tau wau ki he wiki eni ku fa fia whainga maare ko ni hawani lau ke mau taimi o whafofunga paula piben piukala ke o atua e tau proklama ko ia ki he keni he ne pehe ko fia ki tatai le rei piben ki he laine ki hunga ke whahauka tau proklama malo tau mau e pungpungin piben pa malo mo e ngawe lahi me tongan mo fia ke tongana ma tu e a alo atu ko ni ki he vela au pito i tisema
Malo bicholo ka malo mafa mali ko le bege hu fanga de be tapu ko ia e to fok me yoklan he e aho monite po monite o ku vela make vela fu vela make a tonga ni he ngai han o kunanga foki ku faka kau ki he issue go climate change mai kai ko ke fetaulaki kai ke fetaulaki a solution o implement maman lahi ene hanga counter a global warming o pe ko issue lahi he hanga tau hanga no pe foki ko statistika ko na o mai me UNFCC ko tau vela tahai hottest day, hottest temperature, hottest sea. Ai o kune hanga o mai ai mea ke to kanga la hea ngai fonua ai ko hinga pe pa la ge ko tai mena mau foki mai ai na longoa areva ai negotiation day polo o hakeleva ngai issue se clave me ngai mea na hanga race he lo toma fata ko sai no fata ngai ko tonga fata ta makenia ko ngai complain te ke tawa o dal le me pasifiki ke ngai fainga ta go o ma o ngai fonua ke ai o ta ngai vai ai kautaki ko farele ngai I fonua go Pakistan go feituan pe kona e mitois ai heat waves ta ino dol heat waves o mate pe kakai right there nga pe ko fuvela ai to tonu ke fai tokanga ma wa me ko to ke ngo e ni foi o lau na ma wa to lo na ke mo ko penia ai ilonga au pito se maliuri wa ke ilonga au pito wa be te langa ulu pe he ko au langa ulu pe he vela hai ko isiu me pango ko talu me wa ftani ma ai Paris Agreement o anga ta na ki hifo solo ka to me enau investment he energy transition he pe renewable energy projects au ya me ya be hongo fulu trillion ai ko foi ta be ta hai wa fe wa tolu na ta bin valu trillion ku si atu ke waste oi resources my focus my energy ka wa ya ne fe taula kita ke ne hanga solo va tau mo ke na hanga reduce carbon global warming ko fata no pe gai ko tui ko fato kanga mea he ko hango vai ko ai foi wafe wa tolupe sol foi wafe wa tolupe ki ngai fonua no fu panga lahi ko ai na tuton ke ai ko sio ko feitu in na tuton ke mai compensate kai fa ha fainga UN resolutions ki ngai fonua fa no au no o kunau emiti a pesete hiva noa o carbon dioxide e tau atmosphere o tau tak hongo full billion talo imagine go ha hongo full billion te lava o compensate mo atepi ataka yo tonga ni hange ko si wolo anga kono fagava ka fo ke ngai me ben ko fago ko ke ka fo ke ai tahi mate fuano gon he lakun gon he an gon kanatea ka pau na lava ke bandui ko historia nei hu anga waka mai be me sia takai mai o alu toiki I alaki fonua ngai me be ka pau na hanga he purenga o whahanga au ko no open up Matu ko albe fo ke taimi mo erosion o mapuni maufuia na hau tahia o no fo ki he taimi hoa
o te mbo foki e koe ke te hatahi e foki. Kai contaminate foi konga e koe ao i koe po mate marine life ia. Koe aho koe nei e rimu, nei e kolukalu, nei e he ri koe ulukau, koe to'o koe kaloa, nei lava o mau kiki e masivahe foi. E kou whatanoa solo he nau kau au ia, e mau kei nofo ia de ho he o koe o moe, koe kumi kiki e ke sāpate. Ka koe kuanga u whakau ko more foi source of food ia koe ia ki kakai masiva. Ngahi mea nei takapana nau o mai e siri ni ke te mateu te waki, food security, koe ai e si uolo, koe talo e tau whanonga e whawonga hapai e ne whakatangi whare area ke whaenga tokanga ke ai e fōsoa, Imagine solo ka pau neka jaha fōsoa mei mui sopu ki popua. Imagine ka pau neka ke jaha whainga foresight me kau taki o taimi ko ia. Mo pe fi tokonya se apani. Ke ai ha fōsoa. Ko kwanga whafofua ko palasi mo panke konye. Panke konye BSP o siloto tahi katoa. E ka pau neka jaha fōsoa. E koe ngai whihu ia o totoni whahoa ke. Kai ke. Ko whakalawe peo kei ko eke mai peo whewhe weta. Fu vera ato. Ko imagino fokia paku tau tui foki e piven o totonu ke ihe direction ko koe na mo ke whakataha ko osi mono halanga ko ke compensate ngai whanua i ki pehe nihan ko tonga. O totonu ke hoko atu hono te ke he ngahi whakataha koe ka hoko mai. Ko ngā ke ua e ospe whai taha pēnā uhanga noa na dolo hoko pēnā unga ngā we. Ka ku ngā ka pau e teke pē me he direction ko ia o kutau tui e waweni mai ha ma uhanga hi compensate. O hangi ko ho tāno e tahi mante. Lava ke teke i ke awala ki o ngā ke lava hau e tahi mo foki ka mo ui ka lava ke mo ui e mea mo ui ai. He uktokoni ka kai e whanua, Oh yeah, it's amount to multi-million dollar source of food kapau na mo ui ai marine life ai. Kapau e toka ngai, Dia ko tai toka ngai foki I have no idea why o why ke pay attention ai ngai va. Kai ke hopefully e fa toka ngai. Piven koe tuunga whukina ai koe Vons o ku ilo o kei tuku pehe ata mai kakai. Me ta polokalama ko osi na e fia mau whuki ke whaihatari ai pureanga. Koe hai tuunga ku iahi dainimi ai tau talanoa koe aki he vote of no confidence. Koe last time whuki solo nei kai ke wha ilo toloi He na u whuki mai po monte i he amanaki. Koe tusi te whai ai vauti. Pero tō pe kui nusi lau whakakon ko toloi i ki he moni te kon kahau. Taha pe ngai uhinga ke wanga taimi ke taria ke nau ai ngai tukaki. Ua ke ilahi pe mai kau whafonga o kei overseas. Taha ai uhinga no toloi ke ave ha witi ko pau ke hen ka toa ai ka whafonga he ka hoi ki he moni te kahau koe tolu pe ke whakalava pa ngahi tana tunga e weekendi kai uki au na uhinga le leipe ke kato he kapana whai vauti na ke ai whahinga ia he tusi tene ke ai whahinga na nau ke muri na to kai leo ke tau lava tala pe kui tui au pitau solo ko whai manga whain e wha mao popai whanua tau li liho wano hong fulu mo ta hange it appears ko hange ni hanau mea wainga ai ke whakaukau ka aku ke aha whainga clarity i he function whakate pire. He neo na te pire ho e ki te pire kakai. Ka koe konisi to neo ne hanga tūtoni ai ke nau
o whatahape e wharepeta. O ahe nege ai o ne ke whakatau moa ke hoko ko ha ke pai game roll ke hoko ko ha party pe hoko ko ha he ko mamania ko ospe na file na pare bia na file na lita for position ka fora ma po pe ileva fai ngofua no o tau tolu o kuikai ospe file pare mia ya tunga piriki leva toinga ko ya ko na hu o doi biauia o introduce myself as the leader of opposition. Ko hanga o thing ke demonstrating that the need is a need. Kai wa ai ke fa hinga. Kai foi mga fa le ni ke tau fa ma pop. Ke hange go ni o atu pe ka fa ngai ka kai. Ke na ma ngai na toria ko ka fa na do ka kai. Be ki to ni mai a lui fai ko pa kai ke mahu ngai ho ki ko ha no fatongia ai pa hange ha puch mo kuma ai ngai e tau foto tu e pureanga ka no fo fa ko pe kwa fe si o mai ai ka fale area ki si o ato e kakai a go tu e to tau monuia he mga fa go ni o ko hoi mai ne afio ya ui mai ne afio e pure ile kai tu ha e fonua le ka kai fonua ai ke au neongo pe ko ha me e hoko he ka ko si o ko foi taimeni ke hange go ta reset patoni ka ta rethink ta re-engineer ta fononga nga me he ni ke ka Ke tu fo ke e biveni ko o kwai e ngahi fo matala ko pagos mahino pe ia o ku ke matala no aga ta proclama ko social media ko fu va ta ko ya ku pai o ke fo o e to la hia ki ai ba ku ai ka kai to la na ngai to tono aki ngau hala aki ka ke i to go social media o ku kamata ni ke ki te ke au ia ke vons o ku kamata hano teke o na ia ko ngahi whau ia me tua me hafua ngai mea ko ia ka koe ngā ue ni o whai he kau no pele nā tahana ne hanga o post hake i hene Facebook mbo pa ko mare e na ka ke usio aho he tanak tunga ka koe ne post hake ne pehe os mahina vons mehe mea na usio ke he tanak tunga pau foki lewa ki he tanak tunga na miss out that time na whae tanak tunga pero también na foki ki ai o sio ke sio ngai pero ha mea uhinga ke taha koe ni koe ngā na usio ia ilo ha mea ki he vonse anga ine whakau kau pau e ki la itako ni pahanga ki screenshot o sio atu ki he mau kau iai ke sio ka no pere i he tanak tunga pero pe maha koe mea bea ko ke lawa ke tau read too much ki ai mana koe mea bea na uhinga ke taha koe ni ku hangi koe ki asi ha kau koe ke toko lahi kau motori e kau whare area me mea i he tanak tunga koe nai whai ka ko uhinga fuke ko mihe koe ne whare area ia os mahina von sia koe hinga koe he mea na usio ke he tanak tunga ka koe ke wilau pe koe mea ia e alo totonu ke au ke aipe i kai fe hosio ke he tanak tunga i he tunga koe nuk tau iai i he ko fofu tanak tunga fugeni pi veni api ako ko ia university ko ti Tonga National University. Ko ia. Lagi o open pe foke o whakau ia kono interpret ai mea koko. Koi. Kana o toki mau peo i ki toki whaafe he purelo he tusite he foki mai gogo he. Kana ko amanaki au te usio ai he toenga kau. Na ko wale o vito moa uia he kai ke ai ha kau whawhunga whare area pa mo kana ila hipe mo mea na ko wale he usio le kai ko wale kana observation la hipe mea na observe ai ko mea ko solo ko
pe ai mau inga e tau reset patoni he foi mga whako ni ka tau rethink re-engineer tau hala whanonga kai ke utu iau na mau e whainga maari o Indotis mau tolu ki he wharearea ko Azerbaijan ka koe mea na maari na uhanga whatonga i he rea ai sea koe wharearea Azerbaijan whekau aku mai nau wāpa mai ki whanua e taha o nau kau ngā api koe nau kē pehe kau a whanua koe taha e ne rea na nau toki tau i pe nau konga a whanua koe a he wafe wanoa koe a pe whawha tuku lolo e whaeta koe palapare ma koe ai he taimini unau hana tolo whakotu e nau konistu tone fotu e nau konistu tone ai nau totonu ki konga kere ko ai go o kui Azerbaijan ko winga ko fata no ke me kona ko feinga rewa ai se farearea ko ke se farearea ke taki farearea ko ke lava ke nau hanga o fotu a hala fononga tolonga motulo ai melino nau kanga api ko taha e mea ko na ne whakatara no ai ko uhinga lahi whinga Azerbaijan ke nau nofo melino mo nau kau ngā api te tau mani te nau toi lava nau te koe nau whakakikihi koe a ke nau hiki nau to o nau to rea nofo i he wani pe o nofo i heri kua pau pe ke nau i he kau ngā api and they must find a way ke nau lava coexist melino Aia koe tau whoki mai koe ke foi mga whaa koni tata noa i voto no confident. O talo e ku hu mau nofo whakau pe koe uhinga katoa e umea koni ke whare ke tau whewhe. Ke whe tukutuku e kau no pere mo i tui o tuku e ki he wani. Ka tau pure e tau tola mamani. Pe koe mea ke tau kumea whaunga ke tau lava coexist. Peacefully, lolotonga ai ngai fu ta au fra mama lai pa me ga nau fra ma popo a fanga tuku ki ai o ikai koi loloto e me lau mari o te ke di liu fra politikare koi mafai pe ke remove ai ke to gri koi ni o ave tuku konga ao do koi lau mari ke pure ilere ai ko kuhare wa ko state koni sultone pe mo lao o kui kai ke ia e purelere i ngai i matai tohi mo ngai ku pui lao ko mai ke kavena ke fonwa ai ko whakakau re ka pau te tauhanga o ai ka whai halaha no pere o kulava o tautea ka whai halaha ha kakai o kulava tautea ka whai hala i fio o lava tau tea. He koe ka kai kātoa pe, koe tangata kātoa pe. In the eyes of God, tau ta tau pe. Ka koe o mai ha mechanism ke ne lava. Koe palopare mai solo ko whata no ki ai. O kui kai, hangi te wati whata tā koe. Nā ku whaka ilo, ai minista, pia mo nopere mautofia. Koe nanga resi sita konga api, ai reka. He api, he taha kehe, sai. Lau koe tutun koe whamau, anloa fulu e whai action koe ya. So therefore, ti resista, ai konga api, pia ave whai ngā maare ki toa taha koe, ai koe nani hanga hopoi. O sianga tutunia koe, ka iaha tau tea minista, ka iaha tau tea iahe. Aia koe kustio koe ki ai, koe whiha i hopoi, mo ua e minista, mo ua no pere mautofia. He unlawful e na hoko na whatongia. Kau kai ha course of action ia. Kai ha consequences ia. Koe whihu i rewa ka koe solo. Ha mea ka ki ka whai to tonu ai. Ka pau koe hoko ho whai hala, o kai ha consequences ia. Hei koe ngahi mea pehe o kou nofo, na koe mea koe kou whieshi ai, he ko ngoi, o ku ui e nea whio ke pure i rere.
nga ke taingo o atua ngai whakaton ke konistu tone mo lao ke pure uhinga lele ki hono pure i lele fonua fai ngo fua ngawe alternatively ka pau tau pe ko i tau te fe mai to ke tau nga fa da mo tu i mo ho iki alternatively ka tau ha ko ai leo ka tau ha tau ke tau lama ai ko ke ulava tio ki ha fonua ke malua i kakai malua i whanau haku mawahe me mamani ko ni ko fonga ai e tau tala tau ko ai to kua ke pe ko demokalati pure pe kakai e solo te ki lave ke me ko ya he ko uhinga lahi ana fatua he kau fatu fonua Amerika ai me ko electoral college ke unga ke eliminate ai pure ata mai kovia to lahi ko foi whakarea to tonuia he gulava pe o firi Palestine Amerika with minority kai majority and I vote ki ai e process ko electoral college ko no foi a whakau ko rolo e to ton ke play he hoi o te o mai o lau he ko nga to tonu ke laku mau pe na wafo ke ngahi tala tuku mo ngai malanga na whaka he ka lere e tupo laki ai fonua ki ai he tu i tako toa na whaka itani hono ai hoko haka a tupo laki ai koe taha ne ngai rea ke mo sio mai koloto o ko kumi pe ha ku fainga mari mo hok family ai ko sio ko ke ho ekipa ko me ko fa o ko ka nga ue tau tali tau foi mon ko ya acceptia o to o mai o to fainga holo ke minister fainga holo ke ma ue o nga ue ake ai tila o scratch my back I scratch your back o mai maku ka o to o ko fainga na tula siutasia lavakia o foi hala fononga na toka mai e ka moaki ai ko sio hange pe ko ni ko no fa ka ke o tango na malolo o tango na ko fila la akilisi na fila la futa fa mo fu fononga mai mo tau fehi ai kakai ki ai fo kakai ko ni andu na tau ilo bego ki tosi ko pati na ma na tole fa ki media mo ya tau fehi ki ai mo kau elite na tau fehi ki ai e fu tau lo wa o ki tau fa ngo fu pene ha o ke tumu ke ha o ke tumu o ha rice o ha commonness ke a position fa purea ma faila Kaya te advance ai whakakau nei pehe tokua ke whakatemokalat. Ke pehe ke so ne au goi ki ai pane pehe. Ko tahane ne ngai. Ko ne sio ke ne afio is a symbol of peace and unity. Loko eke ki ai ko ha me hoko kapai fotua de lao yo no te kai fa mone tui kone tali go jai ke mohanga whakakau kone tali ga kone kai peke sain kai tui kone ngata ngai ai ko winga foka ya ko winga foka whaka ke sio nge ko ha ene sio ke advance ke lao yo no ai ki au na ni ko na moni solo ko mego o mahu inga ia mga whago ni o mga whago ni ke tā noa a hala whanonga whanua fua te pire hange ko kulau te kei ke u kaua i ha whakataha ke tala noa ai hapare mia papau e tuhifo ka ko hoku loto toki o mai big whare rea whataha ke tau oa te tau whakaukau ware kakai ke pehe tau o peo totolo takai holo
whakataua te, te behe ko te matapoto kita. O matala noa, he koe he isiu perenge sien. Wai mea ko, tai whi maria ne whio. Koe hai mea ko ia, o magi tala noa, wai isiu sio gai ho eiki, koe hai mea musi gai, tau tala noa, wai isiu sio gai ka whafonga ka kai, tau tala noa, he koe wheitu tala whatongi ai. E mama e tamai, alawa, whai tutun lele. Okay, vive no mona pito ai fatala no ke fai ai mahu inga ko ia ke tau ke o ma tala no he ma o se te time te o holoi tu a fai holoi ale ame me ka ko ma fu ni ta ko man tu ha ke he tala no ko ke fai na ki mo ko ke tau fai liu na Filipe he tu I kau minista to lai me kau no pere nata os il pe tori tong he time ko ya me ko Filipe ta he minista me minista be kan mat pe ga hanga hi fai hala tu ko ki ka kai ga na tol ka be ke na fa fis na tol ka ore va be ke to ki u tu I ka na tol ke fa fis pe na ka ke fi mari ka kai ya ke pe he hanga ko me ga na to fol ga to boni ma ke to e fa te mo ka la tiange ai fonua pe fai liu ke ta fa te mo ka la ti o mai ai pure anga ai kau me kakai kata tolu kini kakai hanga pure anga ta ini mi pedang o mai ai na o amanaki te kakai kaku fai he kau taki ha fe halaki o mata tali ke mea na ko na ma ope na fe halaki na fa visa o fa ta ko ni ne ko te foki ki mui ki he pride o sko fili fale area pa fai mea ko na sta mai fa maulahi o ku nau mo ua nau hala ka taim ta tau na te whekau pena dole ke nau hoko atu peka ore ke o se tangi nau ke minista pena dole ka ngai whanua murini ma ope mo ki te ki lere lahi ova he limiti ka pako limiti ka ono noa ma koe ono ua ko ne ha ope ko ia pe atu ain doi whafis ko ngā ko tau whenga ke lirio whate mo kalate ang pe hau ia ka tau tole ka kai ke tau whakalere whanua hange ku whai ngata aia ke tau whai e mea whakate mo kalati ko tau whihala ki pe o ai pipiki ai o tari ke toki alu ke tau potu taha ke kutoton ke nau ilo e bina tolu koe mo oni na nau whai whihala ko ia e ka pau na e pehe te tau sio atu rewa o ku aonga e liriu ko na tau whai ke tau ngā unu ki ai kako whehui atu aku ia kone makatu unga kone tai ni mi o tau I whee rewa ki tau tolu I he osi kone tau liriu ka pau o ku whai ngata abe ke kau taki ke now face the consequences ko hange ko tala no kona na ke fai ki minista ko e pe mo me he kere o se nge fai tu nia na ke minista pe na doluia ke ha me de now no consequences de now pe hanga I moia even bega bana na fu fis pe ha fe hala ke fi tu na fai ke ngari o tau frate mo kala ti an oi e pe ke wa va ai foi basis of atano ke ua ko issue ke fo ke solo ke pe ta attention ki he liu na fai fonga fili ke hanga patonga e foi mea goni he ko foi mea goni to toni fatonga I kakai ko te ke liu frate mo kala tiang ke pure ile yang e puhau pe ataliui accountable e kakai fai tutuni hange ko ko fatano ko teke ko ia na fai me he momeni o patoa ko teke ko ia na fai momeni patoa na kali ko ke liu na fai amanaki e pure anga patoa ke na demonstrate hala fononga ko ke fowai me ko na winga no teke ke lele ko pango solo ko pango ko fai nga ko na capitalize he foi fai nga mari na o mai Whainga nega ke nau teke nau toria he nega ke nau tui na toke movement ko ya. Te whatata pe ke PM mo tawan PM. Ko historia speak for itself. Never ke pehe ke nau tui ke liriu ke pure I lerei. He kono winga ko ya. He na nau ilo ai mata vai me te pire haueki. Ike lau hata hai haripoti.
Koe fe mau ke mahino ya ta report. Ala ko tala no me kon ke lulu tai ke me ke ngai pangke me he reserve bank me to. Ke mau ngai ya ka te pire ko ke na mahino ke maka tu unga e na vote. Pe ku tonu ke hoko atu pe ku kai ke tonu. Foi mata vai ia son. Hena to tonu ai ko o mai ko to ta fitu. La o mai ke fili mo vete. Ai ko foi silence ia ko foi flaws ko foi tau pe ko foi no ai it's not structure ai ko fainga tare o hanga pe le wa kakai ko na mo wili ke liliu paka ke mo lava ka mo mai to pure ko kau tamaga to ko ni tai ke nau ai ko nau mau be nau I to fia mo po ka no pele pure anga na to na to hanga no ai pe na to hangi ko ke nau pe nau to ria ko gi is a game of cards hangi be ha nau pele panga ko nau hanga do fa ko takien ka kai fonwa ai ko foi dimension ke he foi dimension ko pe ko hanga u ton ke nau lava o fai tutun le ke ai ko fa nga o ton ke fai tutun e mama ko moilotu ka ba vai system ka fa ilonga mai solo hanga ko me ko ta no mai ko ngai fonua fa demokrati ka kai ko peisi sia ko demokrati ko lawa ko ngai fonua o maalunga civilization na fo mai na to ta pe ko America ko fe ka to Britania mo na fo mai na to ria ringi toto mo ta wa ko ai mo I tanga ya te kuki mo natula o maalunga ngai fakau mai mama fa civilization ko tau tolu o tau ke tu pure fonua pe ko fa nga ila solo o kawai ku fa me pango ia hono ke o mai fananga go ni ulu kau go mastu go lai o tala no ai resen le to ai lautohi ra ko lautohi ai ki au o ku ke wa inga pe fakau ai hakotupu ko kuina ko lau go ni ka pau te ke ka matua vai I o mou o atakai e na ilo ke va a moritoni pa mo pika si au pite na ilo na toke ka pau te ke na ke hau hafe e taimi go na ko si ia foi unu fe mo tutolu ko hai mo ko na ke hau hafe solo o mo na mua mai madole te ke fai cosa agora me puto agora na kaka ko bobua ai ko te ke cosa ai o gua hawa mado betok fai ko ai cosi fu ke mo tu ko ngai foi dimension ia fe mau ke fa mau popo solo ko no mau inga solo inga fa tanwa wai palo vea pe kau Afrika pe to destroy a nation you don't need guns and bombs and you only need to destroy the education system pero me go o ko no fa ha ki hanga formation at our primary school mo historia mo me wako ko na tamai ta fo ke mea ko ki la de be ki observation me ko ni no fe la ve o tu fo ko nei ui ngai symposium ngai ta mai ko ai decline ko quality of education he for one wafe tani mau wafe me wafe ho fulu ai huha ko ana ta ferunga ko minista ko na hanga fatonga decline ko ai quality of education
ka ko me o si e tau e fiha e tau e wanema hono introduce standardization ni education system ko tu ko ai teita ko na present me ka o ke tau me ko avalisi ai population e fonuani ko toluafe e usivihu toluafe usivihu e klasiono ko tope o e tau for the last 20 years me ko toluafe e klasiono ko tope ko findings ko he u research ko ya ko to ni mangiaupe o matenteu ke hoko ati kolisi fakata mai mana tu ki mua solo ko te au yo taimi o mandu bia taimi na ulau to ai na ia ai foi voke pia go ni ai klasi ono tu olahi ko no inga he nai CV ka ye mateu pa ke to no fo pe to repeat ke oreva ko ke mau ngahi basic foundation ka lava ke fononga ke kakau he ki tahi moana o secondary school ai fa inga ia kuna o sa to ke ta filosofa kana na repeat tu fa sai ko foi to ko standardization na to fa ta hai pe mo mechanism ko ke monitor aki mo ensure o ku miti he fa na ko extended e na lava fononga he foi tau vai tau ako kolisi sai to e tau tori ai foi filter mechanism ko ya kai frata be social promotion ke pege hau pe klasio no ia ko kai fe mau ke lava sivi ko klasio no fe mau de algo de algo kolisi pe to foki he ako ia pure ngai foi pesete wanoa ko kaulava pesete wanoa ko e fainga me foi kohoti ka tok foka fa oleva ngai to inga leva ngai ako isasi sai ko poini he ko he tanoa ai leki ko no ngawe ke teita mo indicator ke fai tu ne ka utake fonua ke fai tu ton ke avika panga mo avika intervention aya ko foi palpare magoya lele mai pe amega hunte ke itresia aya ko anga ko atone at ka ko sol even he ahoni ko kausivi ko he kalasiono without changing anything from the last 20 years tege ke nauliri na to me e ke tu ma o statistika ya mo indicator ke pesete pe wanoa o mateu malava ko no ko ana fo o sio he tanak tuunga with all due respect ko no ko kai te ha me ke ko ka fa ya ko pe na sio ai he mau ke ngau he pu ngau ko ka fa ta tau pe ko ngahi ko ako fokololo ka fa ta tau pe me ngau ta tau kai ha te me ke ko ako nesi ako marini o ke me pe o ke he solo ko ngahi hingo a ngoi sensela vai sensela pro sensela o tino faculty foi apare volo pe au no fai focus au no fo ko laugo e palove ape to destroy a nation you only need to mess up the education system ko e kau toke tani e more e mo ui ko e kau engineer e collapse e ngahi langa ko e kau accountant e more e pa ko kuhinga e kufata no foko ko sio ke ngai foi mo ko na no tuko e alui foi I form tahame form wa ke primary school ai ke to o ato ka fa ya ko ya ke pe ke to ui forever ka kai ke o no moni la unha mai ngai apilau tohi pe kai ngatai ko fa ya ko he klasta ke kaso no na fa ya ko peta ke ka to e usapseki
Ko tai ngona na ala fom ta fom wa pa kama tale ke va na tol o teu i le va i ngai mata vai ka na toki ya ke fom tolu na advance leva identify leva na full potential alwe ke line ngai line ko so na te foki na tole te hana to polongo palo palema polongo polongo palo palema me klasiono o hikia ke tuku mai he fombo ko hu mai ko he fombo ke hu ke ko risitoe fai ngata ani tapau te ke solo va ngai mata vai ko nei identify klasiono ai ko sio ko tau fa mama fa o nei ko meni nei na fai ke ka tamo ko na mata to he tana tunga ho ta ko fanongo ko me ko ni fula he me pata si ko mama se vai cantava ecco vabbè hoko campava e fula e be pata e fogalere fana wako ai we kaike we ta lang ke mama be e o neongo ka to e ume ko ini ko xio na focus pe ya elite na ga focus ya e fana wako e ke student centered e ko mata i to tau pe na ma he taina na ku apinesia e ka fa ta tau pe he apia ko ta tau facility ta tau pe teachers coordinated ke la yang e fa mole pe a te ke ai ka elite rather than focus he tau o si ilo le ka to pe ni la yang ngai me le mau ko tau e nga ya PhD dia dia ko mo I mean ko no fo si ko ke ta fa ko e graduate nga hi computer science degree e solo te fa pa te ke off your fear for one in our award ha degree in computer science uraki pe he ka na ma a me nga we to ton me now to ton with all due respect o te ke lava kau fai ago ya all right ha software ke estuta pepes oi tau mua yako ko ya o tau kau engineer o kula hege mau umelele kau fai ago engineer ai ko sio tau hanga water down it extended and that's how you destroy a nations. Ko extended diga pa te fa tonga i nusila maho nga ko na to extended ko no inga he ko qualify pe ke ya ile va mafai ke hanga snatch wa ile va rate ke ko ke na utali mediocre effect mo approach ke o mepe ai ko no fo pe o ka ko no moni fo solo ka au pe me ai whakau ko kwango whakau hange ko kai ke he kai te rota taha ke ridicule ia pe rota taha ke ana pe he ai ko na fai hange ka pau te na fa fe ba ki hange pe na ware ke na te wata whakau full time mi fai ngata na ta fo ka university kiau ko te tate mea ko ni kai ke te campus fo na langa kai te programa fo ko u programa pena o sia ko i pena o already exist pe ai ko faka kau o pe ke au sensationalize ya vali e fu me patao fu klahe ne ko ma e ku bode ke biveni ko ni tu ko ai imagino ka te au ia ko o lahi penga university a fotu ko pau ke ange time ke nau ka mata hake ai pe to ke alo ka tunga ko ku lele he fainga le bolo ko ngai university muri ka ko fehu ia ko e hene tu ko ni so at ko ke ka tana tunga ka pau ko na osi mai ko me nau tana tunga ko ni na fa ho ko me university ko ni TNU pea ata halakanga o pure anga
o nau tohi ki ai, pia tohi atu mo kau tāna ki tu unga ia mi Australia, mo New Zealand, mo USB, Fiji, mo mea. Oku te whakakalakalasi ki nau tolu, ke uhinga ku nau aloatu, kapaku nau PA me TNU, o ki tu huifu na toka hare evolo, pe tatau pe nau wahe, peku oku te whakakalasi pe he iholo, peko nau tāna ki tu unga pe o PA, peko to tonu reo ke nau mau pe ai mea tatau, muhatahana eko PA USB, peko muri, ngai university koku os mau opo e nau system. That is a very question. So, okay, you have a target. Kai, kono moni, hange ko lau tau te kai pea ai, ka kono moni o totonu, lolotonga o tau whalele mea o totonu ke whae pay attention ke u mea lahia. Ko taimi le vai koe o tau whihuia e tau resources. Ko uhinga ia solo wharearea ke tau hanga whakakau i e priority o ngahi whie mau ke whakatatau ke ki small resources o tau mau. O kai ke te mau e tau ataina ke te pepe university, pepe wakapuna, pepe, pa te mau e lipati ke te whai e fumea ko ia without prioritizing. Ego, te kuai beha nau whainga uhinga, ka kona moni na ko observation ko e nefi, koe anga ko eku sio o obligated pe ne afio ke hau ko nga ko whatongia ke hako tupu mai whana. Ako sio ko ke anga e whawhianga very uncomfortable o pita ne afio he sio ko ako mai honest opinion na ko ngoi o kui kai ke intertwine le e foi foi atakai he pada upe ro move ke te hanga pushi te advance te painga whakaukau pe asenita without seeking ke lava ke streamline lava ke flow lelei ai ngahi kaige ko hanga pe observation ka ko whakaukau solo ko whainga maari en tau te ton ke lava a whare area pako nau ki whanonga ke pehe o wholofola ko e laka mati suhe aho a marolo ko tu poulo aki na ku si ai ko e men ko kunihanga ko whekawen ko o mai mo ngawe ke mama lotu mo mama ko mo fai tu ni whare o mai e sio kita o mai asenita o mai whakawhaahinga o whai tutuna. Koe anga ia e kuite a koe ne anga whapipiki ke mahu inga, ke raki lotu, ke mahu inga ia tu pou raki, ke raki kamata ke lotu a wharearea. Kuhanga koko keri kini i a ataka e mea. O ne anga o whamama whai mai. Ego o ko ui mo au ia e foi mga whaakon tau iai. E tuku ai ai o mai mo na tula whanga monu manu ai tau mai e mama e lotu mo ako e feitu tala whatongi ai e feitu a fio ai ono pure anga ai ono tala whatongi ai o feitu tuni aki koe anga i whaamo e ne tofa haka hau mo ha whanua e tūloa tolonga, lang whalala kai tolonga matulo. Okay. E piven ko nga ke taki whao sa ngoi ki whewhehu i koe ni ku pop-up hake i screen ke o atu kai koe ka ku mana tui whuka ke ta ngai polokalama koe ni mahala tolu pe whawha mui aku pau peke o hare pe ku alate taki whui tau moho ai ke nga ke whao sea ka koe ki whewhehu ko ni mahu inga ia ka whanga pau ki o ki furi he whewhehu i ke nga ki o atu whewhehu e mahu inga ka whewhehu taha ko ni une pehe e ke nge ki e wha ka pau e whiri ke pare mia e loto ke pare mia ka koe ki o whemau ke tari whewhehu i
ka ko nga ka ko o mai be ko nga ka nga atu ai fi whakau ko o whaam ke atu ka te koe ki tala ki whaos mai ai. Ko inga foki he ko mea ko tai nimi. O ku serifona ai kulupu pe tahanga kulupu na o post o pe he. Ka uhinga ko hanga e biveni o teke ko oia pe fe paremia ha o mea pa mo paremia he ka ke lava e ia o paremia o tatake fonua ko ke ne ilo ia ke mea ke paremia po ha fa uhinga pe ko whakau ko watu ko mahino I fok pero ilo ke mahino I le pe ko pate tau talano ke patche o se pe ka CEO ia me mea ku nau fai nga we ko ia ko nau fatongia na te pure anga ke nau hanga o fa o atu pe direction he paremia me mea ke ne ko ha fie ma o me ha ai whahinga polisi ko fie ma o ke ne tataki ake pure anga ko ne tataki ko ku fehui ko lo dog e ke atu ka koe ko ha whahinga nau o fie ma o ki hataha ke paremia ko nga wa ngai fu me mafa fie ma o ki hataha he ka whafonga to ta fitu ke ne ma o pe ne toki lava ke hoko ko paremia pe o ku ke ki ha whahinga fu fie ma o fe ko tau fili fe ko fie ma o pe ke te tau fiha pa te toki lava rewa fili ke te hoko MP ka wa whahinga nau mawahe o fie ma o I hataha I he toko taha fitu pe toko wano I wharea rea kana toki lava hoko ko paremia ko whakau solo mama lotu mama ako o pape ke ako ko lawe ya pawe ko lawe ya a Mandela ke ako tupu South Africa your tools to politics is education ko ke to ya to no ha wa ta ya ko paremia ko ngabe ko ko ni ko hanga o te feta breakdown e ako ko ako fo ke lawa Einstein ni o pen educating the mind without educating the heart is no education at all aya e time ta tau o kai ko ya ko fare ako pe o mawinga o ai ko me ko ta no pa pe ke mama mo lotu mama yako mama mo lotu ai ko foi time o ha wa combination ko whakau ko ki he whata no ke pacheti ko hinga tau ke palpare mai he fai be pacheti sol ai po do mai be kapal te fatonga e ko fanga o ke foi le ko ni sea ai mo kore ka mi sa ke lawe nau lau ripoti lawe nau pacheti ya wia ko hinga tau ke he ai mo west ai tu hawe kakai ko ke whakawhalala ai kau minister ki ngau e kau teknika re without ko te tata mea koe ni e ngai position ko me he kau minister they need to know ko hai nau mea whe mau ko hai output ko hai outcome pe to tonu lewa ke nau tamata ke nau whaukau ke mea ko indicator ke ne hanga o demonstrate maka nau tolu pe nau whanonga ko a ke iku ke outcome pe nau whanonga nau toka tu a whare a vitu ke ai ko uhinga e whaatala noa ki ho ke whaka uri kua pau ke lava riti ho te sporti ka aku mahu inga ke iai te sporti hei kai te ke lere pepa ke o te wafe ke pausa o kai ke ha te sport ke ne tala mai ke lere pepa wafe tu o ki ngarivela ku me lere o te vai o tokone umea ki ho fai tutu ni ko me go ko fa le ai pe au ya le lahi I he kau minister o a be o le ke me go ni solo ta tau e be ko ha fa nga portfolio e ave au gai pe ko ha tau pe minister mo minister lao minister panga minister meiteki I will outperform everyone ko ha no inga te go lava si o fa system pa ke fe mau ke fa teknikare e we ka teknikare but the indicator and the mechanism will drive the technical people to perform to their best. Tem tanto ko ngai fa pureanga ko o natula tangata pia. O ne mau be ki taimia ke hola. Ai e pe ko ya o ke stende tika ai pe ai o fa o sia ka lai kapa mono ya tu.
natula ko natula pe ka ko hanga o ko ke monitor ko ke hano indicator ke lava pet talo ne tau nga o te hange ko tano ko ke ko algo ke uena talo mo tala mai o mo fa hu miliona ku fe ia ai global warming o fe ia temperature atmosphere ai ko indicator e to koni ke fai tu o hataki ka issue ke he sol ko issue ia ai go na ke feu mai ka pa o filia o ke pare mia te utari ko vale petenta itali solo ka ki au ka ke he ka pa ko ka ga ni fo ka pa ke fie pare mia ha o malanga ho magatunga ai ki au ko o nge fainga mari ke ta ko to ape ke o te mau ke pege o sang ko pa filio fo i pa fe hi ai beta mai ko ke tam ko mo mai mo to malanga he te tau sio beta to ga ta mai le ka ka pa mo ke te kovi ta mo un mo ta va ki ga la ta pare mia fa ta mai ke te kovi me va tu Piven ko te mahalo ko si tari lere e ko e feu i goni ai feu gona o mai ba nga ko ta time piven te ko wika ha u foki ko wika mo foki ai o fa hoko ai filiko ni fa halo to o ge do ospe ai ma pe o la he wika ha u ka de o pe ka de ko ka pa wa me ke loto ke faka ma opo mai ta programa hon ta to hoko atu he wike ka hau ai ko ta foki maga hu ka to ton ke mahino le ba homo bon ko ye sol o ku na de fo on ki me wa na ke ta tara no ai programa ni ko o si taimi ko tu ko ni sol ko no mo ni ko si o ke ma pe ai si o mo fa ka ko ka mahu inga pito ki ka kai fono ai e nau fa ma popo me ko ko ya honi ko ola ia me na tau to hi ko hili i tau te la to liu ke tau pe ko tau mai ke ni pe ta ki mai ko manioki e ko nga ko manioki pe na tau to tau pe masi ko me ni na hinga u ki ai ke te lava ko fa me ki ai ko nga e ko natulai foi wa taimi ko ni ki he monite e na to ki hu pe ke ri lo tu mai fonwan o wai wa mana kere ke fonwan pe ko whichever way e alu ki ai ko te ne ana tofa mai a mana kere ke ka hau o ki fonua ko tonga o facho okay malo pito piven malo pito e fa dan no le e honi lava ta proklama ko ki honi ta to ki filonga ki pe ta time proklama ke ka hau hahili ange osiko ia homo vote of no confidence o fa tu piven te mo e fatongia fa hoko o facho kainga ko fa malo la het ke ding modol i he lava le ko ta proklama ia honi lava fai fatala noa ki he fafofonga tonta fitu paula piven piukal ke lava o atu pe hange ko ia ko fa o atu ke ding modol i he taimi ko toa pe ko e proklama ko ni o kai ke hata ta pu ki ai tal le rei ko e pe ko hape ai fahinga kala ke ia pe ko fahinga tui ko ke ia i fahinga kulupu ke kawai pe ko ke tau ataina pe ko hape fahinga me ko ke ia ke fie hu mai ki he vipon media i ha fahinga ko kai ko proklama pe ko ni api beni i ha fahinga proklama pe o tal le rei ko ke humai o mai ha fehu i pe te ke kau i he tala noa ko inga ke hoko atu hoku he oku ata pe tau ataina ke te koe ke hen pe au asi ke au aturi koe me heni me he polokalama koe mahu inga foke nga he polokalama fa hoko ange koe ko fa o atu mau pe koe nga he polokalama fa hoko me kau palo fesa pe hai pe hata o au ke fatfonua fo o koe whainga maria ia ko o ange e he vipon media i he taha ko ia ke o mai a ene whakakau ene view ko hae ne wakai ki ngahi issue ko hoko pea mea pango pe kainga ko ngahi taimi ko ku whawhawhia ia hani ihi
ke o mai na viu o ku kai ke totong o ku lahi mo ua ni ia ko ia ai ko ngai polo kalama pe ko ku totongi ko ia pe o ku lava lere atu ke mo mamata ki ai ko nga ke lava o falere aki nga we ko ia ta fa ko pe I hene pe he ko polo kalama ko ni fat for no for o ku to lahi ni ku nau I muini mai o nau email mai o nau tohi mai messenger tala mai o eke pe fehu I tatau ka ko inga ke ua e fiho o fehu I email I pe messenger o ka gia ko fatalat mau pe o ku there is no fat for no we gia for no a new for no ia ko fe ma o kita wal ki ai ko fat for no e fa hinga go o polo kalama ko ni ko hono oange ai fainga mari Ia pi veni ko whafofonga tonga tapifitu ke o mai a ene wakai ki ha whahinga I siupe o kwhai ki a talanoa. Ko e whatwhanua ia o kwhai. O ku kai te ai ki he mehe whotu e polokalama te ai to taha ke ai ha whahinga asenita ia ko e whainga ke o mai ha whanua fo o ha whahinga whakaukau pehehe ku mamao apito ia me whakahua ko kwhai ko e kono oange o whainga maari ki he taha koe ni ke whafonga tona tapifitu ke o mai ene viu ko ha ene sio ko hala matonu ia ko mea ia au ke toki hanga ko whama apo pe ko e pe ke sio ke ai o aonga ka koe pe kai ko o atu ko ene viu ko whatongi ia o totongi he ka sponsor ko modol ko mo sponsor proklama ke u whakahokot mea ni pe ko whaampe o ku o se ngahi proklama ko toa pe o ku lava o whakahoko whatongia ko ia na mga tuungai ho mo tutong ai polokalama ko ni ke o atu ai viu ko whafofonga. O ku atape o ku whiawhia au ia koe pe neong o ku lahi pe mo ku ngai ngawe ke ko mo oa ki ai ka o ku whiawhia. Ka guahani ihi o ku ke loto koe ke o mai koe tau pe he ke loto koe ke o mai tonga tapu nima o tonga tapu fiha. Tonga fulu o tonga tapu valu tonga tapu hape ha whainga tahape. O ke loto koe ke moha o kulupu ke mo totongi toko taha ke o mai ene viu hange koe viu koe ni ko mai he whatwhanua e piveni o ko whainga maari e pia ke whakahoko ia o whetu taki mai pe o mai ho whakau ko o whotu da mai koe te mau totongi atu whafofonga ko mea ke mo polokalama o me ene viu he ngahi isiu ko toa peo hange ko e whainga maari e koe ia ku o mai e tonga takifitu pako whiawhia au ke whaiha mea pehe ke sponsor polokalama ko ia ke omi lewa ke takifitu taki ki ai ke ne tari he taha ko ia ke o angehana whainga maari I he wiki ko toa pe ke o mai ene viu ki he ngahi he ko tui maa ke he pe ene viu ana ko toa e ngai polokalama e ko wha o atu o kua ke kau palofesau ke he pe nau viu ana tau tu mo mai no ile lei beta faki ko e fa malo e ko o atu pa o se ke tau polokalama ke ahoni fa malo la he te mo tolu fa malo ke tau ka sponsor I he ka taha ko South Pacific Loans aia o ku nau hanga o tokoni e ngai polokalama ko atmi he ni no valungeau valu hiva valu no valungeau valu hiva valu o ku fa malo ke te mo tolu select to bow pe mo South Pacific Loans I he tokoni o mo fai o mo sponsor e tau ngai polokalama ko toa pe what may be pon media I he ta'wene fa o mo hanga o loto ke mo fai ai tokoni whapaanga ko ni kai malava ngai polokalama ko ni whahoko atu fia ma o hao no fia ma o hawhainga fia ma o paanga I Auckland New Zealand ko e kautaha ena tēnau lava o tokoni koe. Ko tau wharekoloa wala ko ia, ko Page Facing Store, loto nuku alofa. O te ke futokanga koe ke ata kona ko hulu atu, ka ngai ata fuoloa pia me tauni na wanga o whaitai. Ka ke lava pe koe ki loto ku na esta wada neafi te uta Christmas ko ia Page Facing Store. Te ke alupe ke whike tua sila pe whikahiva o e Whatawhihi Road, hanga hake ke tau moe pe au. Nga upe koe ki ai tēnau lava o whakatawai ho fia mau. E koe ngahi wala kotoa ko ia, ko e mama ndaha te ke ala mau tongana.
pea mo ofa, pea mo vala, o kuke fia ma o ke Christmasi. Ko e tau wharekosi ulu, ta whaaki pe page fashion store, whaka malo lahe te ke mo tolu, na kui tonga eki I he ngahe wike ko mahiri atu, na ku tala noa I he wharekosi mo e kau konsela, ngai poreanga Imuri, Australia, kau ngaue me he immigration I Nusila, kau sotia maalonga me muri na ngawe oku na ngawe aki tau wharekosi pe aku nau fia apito I he standard ko e tuunga ko gui ai wharekosi e ofa pe maa pe e moko no ea kai uma ai kosi ko e kau ngawe whahinga kosi pe te ke fia mau te ke lava o whaia I he Francis Tickets I loto nuku alofa kai te hela taxi gai hopo pe pasi afe hake he Francis Tickets ta hake page facing hanga ke tau mo pe building Pakapau o ku ke fia mau ke puka hao appointment kia te kinau tolu o kuanga peheni lewa te ke lape ko o puka hu ke nau pes Facebooka Francis Tickets tonga pukai pe te ke hu ke website tap.francis.tickets.com pukai pe te ke tahe telefoni ua fitu tolu ni mau no ta ke talangia ke upuka e te taha ke u kos uluai pe ko puka ko ia o tola ni mai e tanaki atu kiha maha inga ho kosi e ku ke puka e ko e foi taimi ko ia ke fa ata sea ke alatu o kosi ho uluai e ko taimi ku atai ko ki lili ko ki me be au ma vai tola ni mai is nothing ia o fia marie mo comfortable mo ngahi service te ma fai ka ko it's only $5 te ma tanaki ki I booking walk in just whatever price iloto te ke ma ka kuma fa malo atu ko nga o ku albe daimi mo ka ke fiu feinga ngota ko si ke lava o pakakata fatongia te fralolo mo na timing awe ke lava Oscar do no koso mo ulu ka ma fa malo la hiat da fare kosi Francis Tickets loto no alofa ka pa te ke afeki ai pa ke afileva ia ke te goi ke fa fofa porque mana tu e tau lulu e whakahoko I he aho wawha o tisema. Ai te witongana e taimi ko ia, e whakahoko atu pe aho wawha, hafte mehe walu ki he taha ho ata. Pako e aho ko ia, e lulu ngahi pare, ai ko e pare e hongofulu, e lulu he aho ko ia. Ki nau tolu foi kos ulu pe taha ko si mau pele ko tia e whamao popo. Pe mo ki nau tolu o ku foi kos ulu ia tolu o whaiki o lunga. E lulu ko ngo klub ke he ua lulu a ke pare. Ke ngatai o ku mehe walu ke taha o e aho ko ia. E kosta e tutongi. Ko hume peki loto kosta e tutongi. Ko ne awa pe ko e matapa. Ko ne moui peki lipa. Ona moto e tuku ke te malolo e kau kosi. Kosi ia rewa mo ulu ai ta e tutongi he aho ko ia. Mehe walu ki he taha. Patau malolo le tarikismas. Aia ko e ka promotion ni ko mau kipe ki e kwai atu I he tau wharikosi ulu I loto nuku alofa. Kau ke fia tari ki aho kosta dodongi, that's okay. He ko hai peko e te nau mau e whainga maari e ke kosi, ko ne osi ia. Peka pau ki kai, ko e ko mea lahi o awhi mai tokoni, ki he tau ngā wemba, mo e wha maalo atu ke te mo tolu, mo tokoni, ki he tau wharikosi ulu I loto nuku alofa. Ko e kau taha maka ko ia tesi, ai o kutu I Brisbane, Australia, ko nau whika pe ena, kau ke whia mau ke tō hao monumental, like, hangi ka fu maka ko na tō ko na, ke mamata te peke whaafu o whahau no kawa ko toa ai malai. Ko tihi ke te mau ha kau taha maa, mo whalala anga, mo delei e nau ngā we I Australiana, ka ko whetu taki ke Akape, Royalty Headstone, no a wha wanoa, hiwa fitu, wha nima, wha taha, au ku matedewa tesi, ke ne whai a ngai whatongia koe ake te koe pēr, oku te lawa whoko whai live stream, tā ngai whalani, ka pā koe putu, tā ngai whalani, asia he of anga koe ne mama o atu, lawa ke ne whahoko ngai se vesi kātoa ki mala e pēr moe putu, oku lawa kātoa ia e he Royalty 84 live stream a tesi, ke ne whahoko me ai, ki mo tolu koe mo whakore mai ke te au, homo ngahi whima o ha live stream ki Australia, ko ki te hila e na ko tesi, o ku no for Brisbane,
o ko atu ma benefika ke mo fetu taki ki ai ke ne ko ia une fai nga we ko ia seria nga fu ba mafa foka bawe te ke te tongi mai ko ke puna ki seria o fai ho nga we ka ko na ku ai pe tes ko pa am ke ave ko to ki ai nga live stream I Australia ke ne fa hoko ko nga he ku ai ko nuslani ko ata be ia ke puka mai ka fa mo mo ke ti mo tolu ku mo puka mai ko mo ua ko nga fa falala pe ai time live stream nuslani ke time te ata ke fa hoko nga live stream ko ia ka ku ko ia ko ku watu ai tu ko ia ke ti mo tolu pe ka nga tai kwantu e ta ko ta waka ai siu I mo na freight services ke ka ta falala anga eni te ke lava o mao me ai ave ho uta ki tonga o mai ho uta me tonga ki heni na o mai fuke na me akai me tonga ki heni ki mo tolu ko ia na mo fainga mari ki manio ke kano lere muti na talat fuke na to ki manio ke fa alu o pe me to taaki uta me me pango pe ko ki tai pe wanona lava o mai mama yo ko ma pe tuku no taaki manio ke ka ko time na utufa tu ai man ko to e whakatau mala na don ke ai ke te au e tangai mo tolu koe na kai ke si au atu na mo fu fie mau staka halope traffic ki pa kai ke te lava au atu ki ngai fetu te mama au atu ko manu re ua mo me ka ko korfa mo le next time te uto e atu te utaki matanga ke lahi au pito ko nga ke lava o whaka au atu ka te mo tolu ke mo inasi he tau mani okay ai ko ko famre more de motor na ga watu pa ko ni ko na sia watu mana tu ina ko tike ke wa ma ga bini go sto he mani ia ta mai ka man ko kanolere o ku ke a feel me ka kanolere man ti ho na do na ho hulo de mani ke na fo I ki fe unga ko fangi mani ke ko ni na pa hanga ko pa la Tika ke na ona ta hula tu tupu hake pe no foma pe ala ta taki mai o fa ka mai o mai o tu fatu next time te o mai ke lahi mani ke ona te mo ke mo osiko to hai fa tau ka ko tai ni ka pa o ke fe ma pe ko me kai tonga o te ke ma algo ke site ko afereti Ika te au hiwa walu o e Tennessee Avenue te au hiwa walu o Tennessee Avenue o waine container me kai tonga ai ki mo dolo mo wofia I mangere alo fadau me ai he ko ferete une o mai ma pe me kai tonga me mangere ko e lava pe ia taunga hi proklama ko ki ahoni ko tu ko ke ka au e fa o sete ngahi proklama la e tapuni ka au ko nga ko tau malolo kismasi de doxio ki fa fofonga ko hai taimi ko e fa ngatai proklama fatfonua ke toki whaka whaonga tika tiki mo tolo. Ka mo mea tau toki whelonga ki. Ki mo ke osi ko watu e tala manu heni. Ki hoku nis ko Crystal Love Love. Mana koe ke hoko ho tau ataha. Ka tonga I he pofalai te koe wikeni. Oku congratulation Crystal watu tala manu pe me offer ke te koe. Pe me teo, pe me ki family, pe mo e vipon media, manaki ko ia ki hoko ho ta wangful mataha, ko Crystal o kune lo tonga ako, ako lao I he university ko ia o e South Pacific, USB, I FISI, I scholarship e preanga Australia, ka ku talamono atu Crystal, I whenga ko kwhai, pe mo e teo ko ia ke whai hano whailonga, ho birthday, I he efia falai te koe ia. Efia pongpongi. Ai te mau live stream ia ta pongpongi. Ai birthday koe na Crystal. Pea koe ngatai tau proklama ki ahoni. Mo mea tua o whātu ki a te motolo kotoa pe. Tapu mo.
For your touch so very much that I when you're around.